obonene bwa Yesu borweja tutikara muno narua nontu liturujia yetu narua noendaja mberema kirambere kia mbere nikiu twathiria ya kuthomerwa mauntu jansa mari indure cia gutonokia cia Kristo gicunjĩ kia biere gikethira kiri kugonga Yesu mutharabene na gicunjĩ kia bithatu nontu narua tutina misa gikethira kiri komunio kana kwamukira Yesu Kristo Eucharistia. So our liturgy is very elaborate and our passion is equally elaborate. And therefore I'm not going to preach much. Just to say that this celebration is subdivided into 3 parts. The first part is the listening of the passion which you have already done. The second part is going to be the adoration of the cross. And then the third part, we are going to have communion, since today we are not celebrating Eucharist. Berema ntuko yeje ni ntuko mwanya mono. Akede mndu buriye na wemwere na arwa ntuko mwanya mono. Ntuko mwanya mono no ntu na arwa tekere ntuke kimya. Kana ntuke kimya bwe. Na arwa ntuko ya Jumaa teo. Ninge iri ntuke ya Jumaa ya na arwa imwanya na Jumaa ila inge mono. No ntukinya tumenda na kimoni Good Friday. Teo. Wanaigwa Jumaa gwetwa Good Friday. Nauri mndobori yene na wanaigwa Jumaa gwetwa Good Friday na otiga yeje. And the paradox, why is it called Good Friday? Yet very, very bad things are happening. Why would we call it Good Friday? And we are celebrating, or are we celebrating death? Can we be able to celebrate death? Inaka kita kada tu jama mburena jako diganto buga celebrating the life of so and so. Teo, buga we are celebrating the death of so and so. Ari, ini na hapo ni atewe to kinya Good Friday. Ile to Good Friday ni onto wega bure mwadhani atuonere ibuto kumia na arua. Tuti kumia gikukiawe. Turi kumia wega bure atuonere. Na kwa hiyo na arua intukwera tujete aja tuje gushura muno nkoroki wido bwa gusamara na gukua kwa mwadhani. Hata hilo wae ugeni wido bwa gusamara na bwa gukua kwa mwadhani. And therefore today is a day of paradoxes. And in the paradox na gimero nini ate. It is a day of paradoxes. Because today God is dead. The owner of life is dead. Life itself is dead. It lies in the abyss, the great abyss. Kuna arwa intuko iria ya mwanya mununu ntu murungu na kwete. Mwenye utoro na kwete. Utoro wungwa boteo ibodiri. Bore irinyene rea kaurero. Ni abone winobone ne mono ni untu atiri ni ate murungu uria utura ome ya magita akweja agatonya ndeni ya kagita ningi agetikira gukua murungu rote kaumoe norote mudirikiro akeja agaranya na bantu akamto nakajokia umwekere maodo ya mtu ya gukua na agetikiria gukua. The two beginnings. The two what? Na ro father na mwanka abitane nyana gachungu kidogo nonto bwinde you are dog titeu utethomete bwinde ri umbere anti duranira woni kweja kubwariria na aru anda thoma passion ya andikine mtungi weta kwa Dante andikite La Divina Commedia na re nkidurana irau
Nikasema sasa nikianza kusema la Divina Commedia, mayuthi labda watasema sasa father hizo anasema ni mahot ama ni mahwit. Lakini ija kuga the Divine Comedy. Characters but are very scary. It is a play in the Middle Ages which has very scary characters, and it presents very different and horrible themes like death, like suffering, like purgatory, like torment, like suffering. But nko tegera ndona nyeni ngone kumbikira ururu na ni kumbikira kieba ndare kananio ndauga nandika abatwari manto iriga twari ndio manto ya iriga na ndi iriga bila tukware na dio ni bitandatu aki. The first one is the two beginnings, creation and the resurrection. Turi kanembere mtu rere aomboro Murungu aikirwe na Murungu akomba mtu amwikirie na amwikirie atembete amwikirie na ara ruriegwe ina amwikirie paradiso tu paradise na kio ndiko kyari kiambiririe kya rugono rwa Murungu na mtu akumwikia na ara paradise. Lakini ndi kumenya akumwikia na paradise ikwe mantu jatakarikire bwega mtu nairie bamukembu Benedicto ya 16 augaga atiri tutije kama imbiongwa yakarikire nau paradiso tutije nama ni atawakarikire nale mundu ene jwa Eden ende gatwiji yake ngwatanore ya mtu na Murungu wawe ni athukire ni enyangire tontu bo Murungu na thuranirete okume kiambiririe uri akonokia mtu nundu Murungu ombite mtu ikenda akamonokia. Na ukathoma kire yuku ria Revelation chapter 13 verse 8, you find a very telling verse that from the foundation of the world there was the lamb that was slain. Ndiugatiri na bongwate bwega Murungu teka ombire mtu akugwa nandi achoka nandi tugata kwithwa mutundu au nandi mundi muthithiria atia ndithiria atia no ndukai kerie na ntari na mubango kambange plan B nandi ndukanye kumutumira iroria na mbio na muonokia ni Murungu athithiria harima Murungu kuma kiambiriria na abangite uri akonokia mtu ko kiri yukuria kuburirwa tuyera kwa kuma kiambiriria kyandi kuma mucingi jwa ndi guru kwari na gaturume kare akorairwe iro tukugatire na arua na njira ya gutegera paradox ijire na njira ya gutegera iriga biere Murungu ni ombere mtu na Murungu arageria kumumba kairi na arabanga kumumba kairi na njira ya yukara Kristo ko yukara Kristo na kuombwa kwa ndegoro ne byamberia biere. There are two beginnings. Era mutori waku two beginnings. Creation and resurrection. Aya, paradox ijire na ndraro ne biori yake nkobori ntebo era manto ntebo chokere manto amangi kankobori biori yake kwena two endings. Two endings. Modia kana media ere na media ere imbio igekuo na ni otoro. The two endings is death and life. We have seen that in paradise, in the Garden of Eden, man sinned, and therefore he condemned himself to death. But now, the paradox is solved by another paradox. Why should God create man to die? God has not created us for death. God has created us for life. Era motori waku Murungu atatumbira ikenda tukua. Murungu atumbira ikenda tutura. Kagita kare sisi bya kwa ibambirire guma nabyo. Adreso kwa ngora bingigo.
Tukumie ni Yesu Kristo. Kagita kara tutithagia mambura ya mathiko ndira antu atiri ire Murungu ajukagia uturo kuma kiri muntu na njira ya gikuo ikenda nengera muntu mbio nari ndibwariria tantu thomti na ndibwariria na mpui muno. Why that too? The paradox of two gardens. The paradox of two gardens. The beauty of it. The paradox of two gardens. Tokuiguo kairi kamunda ka paradiso naria antu ibaregere kwa thikira Murungu ninge munde na jwange bisamen Murungu na gututumira mtungi mturo kedira na wathiki mtu Murungu na Kristo uria na njira wathiki bwawe ukuria uregi wathiki bwa Adamu. So in this paradox of the two gardens, we have the Garden of Eden and the Garden of Gethsemane. Christ himself, who is God-man, obeys the Father and fulfills what the first Adam never fulfilled. And for that, he became our salvation. Kwau, batu nande, no mwanka tuchiumye ko uchuri atiri, tugeta amunde ne juriko, arukira motori waku. Paradox number 4. Paradox number 4. The paradox of two women. The paradox of two women. Mwekuru wambere kumbwe Murungu nakagita kawasiona kamono na achiga gwo mono. Ene tauga na achuketa mutundu. Achiga gwo mono no ntwachita the latest creation. Mwekuru wae wambere. Na ndio itawa Eve. Kanateu? She was the mother of all who came into existence. Mwekuru ure wambere ituije niari na vituko na sarakasi. Kanateu? Anto bara na eria baere kana badatu. Teu kana gitutu gyantu. Lakini ojo na gererie arare kinya na njoka. Tukumie ni Kristo. Onena kwa Yesu muruwe. So the second kuma kiambiririene from the beginning. One of my friends would write and say there was a cross, there was the Christ, and there was Mary, the mother of Jesus. Tukumenya kaigwa mwandu ya ekuru baire aigwa. Tukumie Yesu Kristo. Onene kwa Yesu muruwe. Kanako na gwa kwena wabadatu. Okay. Kinya akoro ba 10 bari ku kimene kiana ado. Anatu. Akoro bateku. So the paradox number 5 is the paradox of two men. The paradox of two men. The paradox of two men. Look at Roma. If you read Romans chapter 8, you hear about the first Adam and Christ, the second Adam. Kiri Adam mwambere anto ibeerie na baataro bakagukuza. Tegera mutori waku kairi. Mwere mtu ateono kwa iwatho. Mwere mtu akono kwa mtu. Nada bukwari takawa mweno gwa takawa ndago ndubutyo. Kuga mtu akono kwa mtu. Mtu akono kwa mtu Murungu. Mtu akono kwa Kristo. It's a very powerful message that the law will not save a man. A man will be saved by a man. A man will be saved by the God-man. A man will be saved by Christ. The culmination. The parable of the two trees.
The parable of the two trees. Ndikere atokuthiria nani. Atire atigamba muno na uri ni wabwirire. And he keeps his promises. Turuga atiri kwina kiriga kia mitiri. Kwina kiriga kia mitiri mbio. Kuri na muti jware mundene jwa Eden. Na kuri na muti jware mundene jwa Gethsamen. Mberema. Muti jware mundene jwa Eden nukurika na imbi jware neo. Muti jware mundene jwa Eden jware na mbio. Jware na mbio. Era uwe ya kuiko mama mwere watirika kuriki. Muti jwa mundene jwa Eden jware na mbio. Ai na mbio. Jware na morio. No kana turitia ndam nao. Tukumia Yesu Kristo. Ini muti jware na mbio. The tree at the Garden of Eden was a tree with the fruits. Na muti juu ijo akuja irianto. Ijo akuja iriambio. Era mutori waku. That tree was attractive. Tokyo Mori, have you ever seen an attractive tree? Mutuju ni jokuja iriambio anto. Anto ibarire matunda ya mutuju. Anyume akure. Anyume akure churia. Mutuju jwari mundene jwa Eden. Jwari jo momo kana jo mwidi. Sari jo momo kana jo mwidi. Haya, aba jo mwidi tu. Lakini tutegera na ndi mutu jure ajwari mundene jwa Gethsamen. The tree at Gethsamen. What kind of tree do we find there? What kind of tree do we find in Gethsamen? What tree do we find in Gethsamen? Imoti jwa mudemba jure kutuona ga Gethsamen. Imoti jure kutuona ndene munda jwa Gethsamen. Era mutori waku imoti jwa momo. Mwere imoti jwa mudaraba. Mwere jote gatunda. Mwere jote ndomo. Mwere yote nkabo. Tuni muti jwa mbio. Jwa Gethsamen. Leo sio siku ya kwenda kupiga gumzo huko kwa market. Kama wewe ni Mkristo Mkatoliki. Na rote ndukwera ntu beta kunywa kamwe. Na ndugu akachuru, akombe akachuru. Na rote ndukwera antu bonde omuntu abweri gweta jauria askari bara betire nandu bara ba chamare Yesu betire omuntu aumarire ta kwawe bakurike kumwamba madukano anjira. So all of us will be invited to go back, and when you go back, reflect, examine your conscience, so that no ndubatire ne atudurane rite ikenda rojo tweja kudhidia umburi anapotokomea rojo kuna program ya kudhidia umburi kenda nandi au kuringaringa ankoro uitewere murungu yonde ikenda akombera uturo bobwero na njera irukare ya Kristo na kwa uturo murungu atudharime na atutebye ikenda tudhidetie nsamario ciawe na njera ira agirite udiana tuka agairwa bahirio kare yawe aro kumagwa ithe na motana na momokembo yakaumone na